Hello, how are you? You are back. I'll be waiting for you guys. Then I'll be talking. And be jam tong je. Kudalu. Around talking. Can't think in nga. 20 people. Hello. Dorcas Kudalu, how are you? You good? Where's the music? How are you guys? How are you? Peter Thiel, how are you? You know, my baby, Monica Kudalu. Hello. Denjai Kudalu. You're sorry Kudalu. Saragaram. Hello, Betty, about how are you? Kudalu. Denjai Kudalu. Hello. Yellow with my cake to red. Naran Chavel in trap. Hey, you know, but then be like I go. I just want to. Yellow with my cake, my end of my job. Hello. A young Abraham bearing on my job. Kudalu. How are you, brother? A Jack Paul. My uncle, Kudalu bay. Hey, we're going to car below. I just went to Akakarba, Ankor coin, and Ankoi. Nang composers ke diar ko win ke diar chak diar ke chawar ke kerwar chi bai chen cheriak ko diar ke bana ke nang diar ko ke nang meaning but now penya lo run ke te dia ka lo more than that pantum chur gudwala wai. So it's good sometime ke ankor ko ke nanong ran ba ko ni ke ran twing ding panan nanong ran be yuk. Juban je telephone de kor ko can you correct? I've been asking whether no ran be yenen ke dan ke etong ka pya dare. I chene telephone de ne chene yuk tiat ka. Hey, no pot then baby. So deng panana karan telephone de kwa kiran che korgan because that guy a genius and
nang a lot to be tang koi win ping tong jing nang ka ji be ke Sarah garan ka to that will be very good. So one week number na jol ben ya kanang din chi ko kanisa below makala ni lela. I used to know the tinga chakin din lela garanga mabiora tim aji pandadom chen panelengali jola marlo ken koiger tiare nyu pa kwada enyu jakul enyu ako you wanna take you wanna good behind by tanko an che jal wele yima gale ko all that e jalbe chak e jalban be chak e kudi ne chak 1989 in Bo Town. When teen I used to know him ke man teen ko man e economy in kuman na chanum jalmar but if that person knows her please that song used to be anang meaning HIN because on 1989 by on Jenama Ding Doma pay one. So na ye ding it and ke kriya ke UN tir ke UN yu pakwa because piwa ke chelo ke bobo re ke ben. So ke feeding center. By then I think I was in school. Ke feeding center I believe talk to chol manene bor hospital man opposite Malek Primary School. That feeding center Louis run by Nyana Philippine chol Bilma Gabex. Bilma Gabex ken moinde Alex. Koi jalga ya ye ko ke MSF ke Louis ran ku jala ran chol Bob. Kayen that thing kai ten mading ke dom now I think that was late 1989. In ga chen ke koi to mading ten kwal manyang ko alir mangadit arun mani chot kunyon kwach e ngadi ndeten ku jala the junior officers in ga chen din de ni jalbe keron garang mabiuratim chipanda dom chen panelengeli jala malo ken koyer tiare nyu pa kwada pen nyu jakul pen nyu ako you ana gute you ana tege bianba. So yen that person kunoran when they I think man when the ne kan me dier gana dila ran di toy. So nanora ni chen please the memories of that song that I need to Bangay interview to bring a story, amazing story. Most of you will like it. So I think that was about 28 years ago. But I know ran be ran be ke Korean. Ran de matiom garangading. Matiop a chan telepunde pingwar. Matiop kanang nang dia gi ke nyanet kwa nyateng ma tie chole jam ke anen curaten manum gai eran koryom matio be chena yen telepunde koloar but telepunde to ku kwa chen chebi kwa chabla yo ke to bai akachiran chebi cho tio ku yen kanang telene tinga piale tia ka boya la de oi jorte ler tu kriya ka chen amara de baya kirgo nyale wa chawa jad. Thank you manyong. So it ran ko ke and there are stories common disease alwe nong di de interview na ro kanadiak. I think you need to look at those interviews. Nong did was actually nong did go interview 2013 twice. So Lauren to SBS Dinka Bakalay. So the Coca and because of good stories behind the song. The Koika ya. Na jolly leben ke un Paul Bara Joseph Kudwal. Now na berke then I need
anang din nang diar kon ke nang ko it ka nya wane that my dad used to sing that song na chi no ran di pa nun che dai te ke ti ni aon a ko ka nya wan ko ke chi bi jala battalion 105 panda chu ku pal panda lel ku wa je ga me dum dang panda chu ku pal panda lel ku wa chi yor wa dia so it ka keben korke ke look at for korke ko wa ke der ke ko ke ku nong ke telephone ken ku no ran we ni jiran because there are stories behind those great songs a good year ke fenye do ya we mi ke jaja mer fenye do ku no ran che yo ke to ku din ku ka to ke ye na pir ku din de to din chi chak dear especially dear war ya dear ka bai koi ka kar ke nong en to bin telephone de just inbox that telephone jo la ben kanang ko jan bi Daniel jan bi will help nan din den jel wogon by 1990 lela Pindan Sudan abugu bio awon kutan kun pene chega mabugu moitun kar. Elijah dina chan nong di dacha interview tiom jera ne benya ti kumet mointerba Quran chungwen betuk tinde chipalen tiop pa chiber pol. Kajere joran yi tilin male ke piate ngore branchile jal gwadik la gumer don piomit bai che gudu che no I think dina chane interview David Amon me jur in ke kwanyano ko in ke ran the radio kwanyano all those people so deng panan please korke deng panan ke jam chitiel chanyu che to che toino chi bol panana che kere yaken kulel bol panana che ti to klan weron le ran pinyenum weron le ran kangai moin jang che tung ko jam ran kangai moin jang che tung ne tiom nom ti torin jam chu ke tiel jara vere to ba no tiel jara ba wer dina chanen ye yo bore jong le malengarang ok nanong de and dear ke an ke familiar with them but just send me any person kunong kucha came across those songs can be very happy so ka ke ben kwange ne koika especially to learn thing as be a lady ka bo la de ajal ku chiting as pele jitia ku choa lala de we jorte le tu kriya ka chenga mara de ba so matiom garang de matiom pir eran koryom korke an telephone war je chiyena ne chatem ko aken ku akan yok so korko wak telephone ken ku ba ku kul ken beke bay kiyan ka tiwo ko a society ya kukul de mu yen ke ya society nang mia a kukul kuye nang ko gi a dating always diva tang photographers ka tang ko woni audio aka for la ying lo even ke ya ko ke lo be ke chiro lo ni ko lo beto ku be ke tere chiro kan lo be ku chi ko bi a jam ke ni me ku go ke ni yen lon ku go ke ni yen lon ke kwa na chi a yen lwe ta ye ke lwel de ya ko war ke te tong I a ke chi ko cha mu pio because the chin counselors ko ne ke to e na jali na ni ne nya ku jali ke ron ku le ne tinga spiele dia abo ya la de wo yorte le tu kriya ka chenga mara de akuna cho bena ko dia ko man ke yo ku believe ben yin be amara do ba yi ke yin mo ko ti ka be
abe 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 chengtin ku ka beger ya. That was the belief ke inspiration ke lena benia. So na kiro cha di eleven ke that was the belief. So ko ka ku cha ke yo ka we kwen ke ne telephone ke ka benia good ke kata be ban war ki ayo good kwa to nong eran ni ting ke nang din da ket akwo che nang din tung je jammer jam I think din deng le need to help me there whether you composer the peer manajam molan malish manajam kulwele ya ke penya nang iki to re le ru ni tio wara ji dang to Jaka man chena ding wala relwete kupe lwete abaru. Jaka ding ni aljala. That's good. Bone jongle. Ba yu ma jumo aban telepunda. Sara garang dia ke tamen korker ding pana. Ka janga banyi to gujo ga ga ding gul ma ga weta tere. I need those people. Koi ka tora cha interview. Diet ke pancol denga janga che interview diet ke ko musician I writers bona jang le de leng manyele ke de so o kai ka ban na nong tikin just and number ku la dit din to ke dwaro ke ti ko mu pio de din ku ke in to one number that will be very good can bu ku ketwen din ne kin ya twen ya lwele UN take UN a good bian ba era no ku chayuk ke to work our intention ebe ya kokol ka beka cha pir ya na no mundi to ke ra na nyanya wan kwa nyi cha na kokol nyi apet cái cho just ye cái yen walk abu cái jalbe na tinga kaka how we can look into them so yen ke ka ke take away cái na nong te ai cái ting cái pe le ya ka te ron cái alwe about there is a history behind every song so yen ke ba lewek so en ke ngari ye din jam de bona ole din ria ga penya nang iki chitor so those guys ku that would be good then ke an composers ken ko ke chake very good if I nano ran tung ban number de lekin deng panan nang en missing the lord dia nang en ka se jige thank you bona thank you so much and a quick composer thank you so dear ka nya wana nang nong eran ko unto ko ke to provincial Nile provincial government ko dia ga to I think looking at some of the senior officers ya agina manyang dit dia juga to ko on ke to in 60s ko ka ben I hope I will get we will get ken gana ko kulan we may have time ben wo ke ga be to nang week de loradia to nang wet ke lost boys ko ke demo ko pinyu ko politiga ben ko kun chi chake ya ke kor ke I need to get them right ko kun chi diar wa rur
diar war pir ka roki ko ka pil mu I need to talk to someone Iran to Australia to Iran to United States kunong din kiak ke din ki jajamar ki ke kalon so just find those people to ask good nang ko ki kete diar ke pinware ya ku toke kanisa toke diar kanisa then let us know too to go walk in number go ko be jam one okay Joy Lwal Kudier can give you more songs of Anyanya one okay bulka in konya number de konya number de I will be very bulka my nyet konya number de I will be very happy to talk to him so kakabani in keke la week it's good to bring his stories to life because ke koi pil amon ko walk in ya la ko le lo lel ko uni yen ki jal en e koi noan ko pya ba uni yen ba ko le be giro to ngadinde ke dene ka ye ke lo ki to yen no meten ki yen di ni cha ton ko ji wen la ke SBS Dinka radio we kar or just search alwel nong dit we be two interviews aba ke yo ko nya jamare de diar ke yo ngoye cha ke ko jala ko agut ngot malang ku nong tri yo we ke ku jala lor chi ngot ajal ku whether they are there nyana walan ku dar ta mai ko so a lor chi ngot ya ku noran to ke ne kuma tu matu ma kurai matu those dinka ai genius ko ke yen ngai wo ke te tong jeng but ke to ke ni madita ga wer so just yo ke yo find them out majumo man kara majumo ba tem manang dol ban ke ba da yo so that's why I'm not asking his number bay ku ko so ngot malang matur ma ku alor chingot nano ran ke ngi te bine da yuk na ran de ya ran ne chol e chol is he ma ngade ko kwani ko de onde chiren ke jar from ton I'm watching you Jack. Oh, thank you so much, Mawal Majuk. Thank you so much. The intention is always to give people history. Because na ya koko le ye thong ka che nyiki kuke kwa bi enter. Kuna yen ye ping to non koi ke yen koi the aje ke pir ne man. Ka koko le ka koko la ye nyiki nyiki apyat. So bona ja ko nya din maring dit ai di ai wa malong kwany kwa malong kwany pot yen ke kunora to nyi na to ran thiet en ran thiet yen maloke de man te ko kongora ro ben ga yen nang din in bulong pin deng in bulong pin da in bulong pin deng in bulong ma chin man ya le din ken is disputed but yen ka yeker so nanong number de ato theatre nanang video den ti recorded kato by that ka toin ne toin pa rani den nyal
sorry atem de wir so ngoti is not alive malage so koi rudi to ba malum ko ni ko kunoran yok telepunde please send it to us right era nang dier pe dare don muksidi deten era nang dier pe dare to koi to ba terka tam ke na no ran tung cha yuk ko kwang ko ke dier ke na ke ko ko mu are tong a ko mu are chok a ko mu e piru ar kinen ngot and especially na tang ko when jam tang diet meaning dit we ko le ko bi ko be che de ti gudit wa to ko ro nang diet bi ja ko pi politics I will diet bi ja ko pi diet ko ka ke cho ko lo into when history South Sudan che man yenal wel nong dit ke mo ko pio ri ya wer yen che di wer ta chin tong tor ka chin ka ga ke anda cha gar ri ro ber ke cha nda wer yen dictor atar ni nyale yen dictor atar ni nyale na pi ra na ru ne pinda ga buen Yagatora benanga dang tundam kot kabai Sudan panda achu bichum kepe ai wanyin waje manta dure diara to tari tong junub Sudan I can man I get a long time by the way a be man can di ni akola ila wayenki wache ba ku kyamba le wakaya du kabai tiam chirim ko dim abor to bichoy nong tiom ku de ba chin no ter ku ba ngi la ja ba panda ga le chen ku nya le chol mer pe nya le ni charan ku yin de le ba ka ku pin bu la no ra ma na ku cha ter wa da yenga ro chu de nya le pin nya le wa ma na che bu ro wel ra ri wa tin ye ma Tarjagur SPLM jara kun kiam dunya gudam bayre adu wani ne nyali wa machar pinya ku chung o pen don a chu tia wo ke le nyali bu ba per wali pinyin ke kale yin chu ku ko na ngwen la ma arwo nyali bu panda tiam that kind of brain it means most of us walk over did it on a be a sense of knowing actually young lawyer which is a very difficult thing now because now man I don't think whether get or dated and on any watch a buckle champagne walk I do by a can go ku kermet man I don't think whether she will understand it. But I'm walk on Nigel antinopting gori no malaka then you need kuboko kedinaka then you understand exactly young lawyer. Aboko very let yom cheran benya long ditaban yom cheran benya tigumet kumointer by Kuran jungen the talk to inde. I chipali and your pachabere pole kajirejo. Rani tiling male ke piade ngore branche lillo ko jalwadi la ko mer don piome bai che ke du che pin el ni yo ma bi pin te wo ya ba bricho ne ya kor bu kun tu dana jinyale i chamar that is a very big political statement to did so that is why important because I think tang pan and young you care what is the message yen ga an ke telephone ke nen ga an ke ti yen ga na lor din tora wo ye ya ga yen jam
General Jainale, we might by night and go white. Milk you know, damn good Sudan, Jain Regaram, Togumel Garam, Win Kudual. To non quite a day, Jain Degaram, Tokamat Garam, Kuan Win Kudual by. And you thought, because a year you catching cry, no. That was the meaning of it. I think we had an interview hey, Molan Panther. That was the meaning of it. Na barelo you tang imajumor ya kwenye lang ku ka bedi ga lang ke ria kwenye lang ke ria ku ka bedi ga lang. That is another prophecy. Kwero diel be panjol denga jar ya bele panjol kulele pe ya ke Sudan na ye koy mechi jambu ku ber yurial wabram lor madiga miade piu wai pa yo madrot nani to Juba de troy pe thiekro 2005. Then Tiang Paul Kudal, and welcome back. If you were in South Sudan on the 3rd of December 2005, Kul Jola SPLA Jolena entered to Juba, Dr. John Graham Musalim. Kadina Panchola de Jadete. Riaka Sudan, Naya Koi Mechi, Jambuku Bayurial, Wabarom Lor Madiga, Miade Pew, Wai, Pado, Mother. By then I was in Juba in October for SPLA because SPLA ake peleke Juba SPLA ake peleke Juba only ko lo go garang ko ne garang tio ko lo ken Thomas Chirilo ke 600 people kujal bany jal okay. Ajo an kati wabanara kukul dena ba banjam tini yes I abanjam tin I know them very well. So na ye pe in diak ke on jol ko la Juba jala kuma la form pe year 2005 ke jeje kino SPLA was not allowed in yet kino go allowed. Tinanko when a student of history. So SPLA jala entered to Juba. Kepa in India pay tier pro 2005. In a jol the first Rietka SPLA majorot ku dababat ke tier ku detam. In a jol ke lui entered ku big parade loy Dr. John Graham Musalim. A cool ku into. Bakoy ke to Juba ba ke ting to lui ke SPLA welcome tinon. Ayen ran kuch ran to Juba ko kuch monya SPLA bo abodole ye chinyi ye yor ku pete. Yor ku pete ku jol derere ku le junum na woye so din pancho le ya iri ke Sudan na ye koy mechi jam buku ba yurial Lor Madiga, Miade Pio. I can attest to that because I'm a Jelly Juba 1983 can a Dunkin ko, but Chen board Chen Mochi. Nalo Jal Gupo one map on my own brother. Now 2004 can something funny. Jal Nairobi Gula, okay, Alabor. I went to board go to Juba in a chat in a repedor ping. I took out of curiosity, can Nairobi. I just took it, Kuloindol. It took me 11 days, but I was in Juba by the one date 5 by the one 2004. After 21 years, I met my brother. So, Diarke Panan Anang a lot of meaning. So that's why I need to, if some of them call when Yagako, Nang Diar won't get cake mantina. Kuke Chen, Kachikoja Pure Chako please. Koran cake. Thank you, Tanu. Thank you. Atembol Mabirguda.
Korana Kekan, because I got to walk and we will talk to them, we will be able to dig. Because Kiyakaway, okay, Bona, I would no Kolga Green, my teacher, before when alarm molly to grow. So, okay, soon we will be talking about Nangirka Katiba Banato, Australia. I will be bringing the stories Kujala Koito. Kikato, please try ba Kachira Kakaba Kagio. A good Chakara nek Dintinde. Dintinde Nyago Karai, Kera Nanang Kere. Anang din chi chola guda morji kere kola nakarana nang kere whether Iran ekir koche papa wala Iran ekir koche mu wina wala ne wachi ni mum wa ko ya la politika ko ja ni mum by wala wa ekete DLA because work on law 1990 aka dier ko koryo maka ket ku ke ku jala dier ke je jamer diang ke je jamer pinyu do che ro kwel tam wo ke dia diang na jal go bugu go my cousin I think ke bawel marrek den go ke ban to te ne ran jol esabi ne garang dut ku kwalo manyang William Nyon ku garang biur ku jala kwalo mayen kwalo mayen to para jok ke ga ban ko ni ku ke so kuen ke SPLA den in ka SPLA ni ku bai then go ya pingule John Garang panan Sudan John Garang panan Sudan bulwel rier pio panda walwel bai SPLA walwel bai pan Sudan John Garang SPLA kwalmanyang SPLA kwalmayan SPLA awur ban SPLA awur mawel malwal mo rani ger ko one of our best teachers awur ban SPLA panda diara jab ngela pinyon ko nke dinda ne kon ku en ke dine kon men be ku ko jany biore Daniel Judge Dodley ako dinde na bathen sometime but one of the song I read pure ala pindan Sudan bugu bio awon kutan kun pene chegama bugu moy tun gare pandan je ben be lai John Garang ku pio wa je ben be wote wa je gam wa je John Garang Daniel ra na ngadi na ke kore koi awe ka bo ye non din bloben ke ni jwanye bio Pindan Sudan bugu bio awon kutan kun pene che gama bugu moy tun gare pandan je ben be lai John bay na mugu pio wa je ben be wote wa je gam wa je John Garang pindan je ben be lai din rane ta we Daniel Jwanye bio to Adelaide ko I'm looking for a rane chaken din in the twing a chair and it's almost chol mayom kurichola kol na wala so akoy dian kangon kok dian kang I'm just looking for this koi ka kunora ni please koi ka pinyu du ko ka demo diar ka we need to know the story behind behind the song ko ko bu ko koleran go na china linde konya ka pir diar ka kokok ka bia branwa tu kanisa but ke bi karor kokok ke wada che kokok ke kiyo kan American ka che kokok ke kiyo kan che bai lo ria war ku brana ke temror. These are stories that we need ke ka begaping aguti ya koi war kinga ke temror ku kin log yo kana koi ke na koi ken log to bai koi chi ko ken log to 91 ka koi chi ko ken log to chapoti
karane tem bar gizal ka tem jelbor kala finyiru kunong kuchi pir che logra che chokien. Those stories are good beke ping because ke ka chi cho Iran ye kole na pier ke ka chi cho Iran chi cho it, you have overcome them queen chi amaton ne kole. So thank you by me nyonker in chi amaton ne kole. So those stories appear there piran de ka ben ping ago karanda go ka ben mupio ka kaban. That's the reason na cha kokol ci ban bay kokol kray ci yo ke cerke kray du ya lekin nan ka piale ko inanda na rane che pio cha ni op ku ni op na le ku yo yin ci karira cha ka teki ke ka ke yena ber lo be pio be la palpin ku be lo ya ne rotin ki kan gumato ku kanan ko ber ba guma weren. That is how Iran pay in the muk. So we got those stories yago to telepon kon and let us know. Na cha piri a cha ben Australia tan koi wan nan koi pi che pir ke chi o ya ne gadom. Kularan pir good ben to ne kula. Nan koi ke chi gadom 91 ya. Yeran kro koi pir de. An ko kie che twan warur Iran kro ko pi de ka ton man keni e chini ke be ko lu bandit. Let us know those stories ke ka stories when you ke deal ko rato ne diate ato ne diate ka ke ko ke diate ke ko ke cha ke na pieng e diate ke deng panan ban ke yen ke lo rar man ti ne ke che ker. So en ka en pian na cha telepon de yo kirman on chen wo ka jong ma chu ku chen wo ka yo ko chia ko ko la jong ma chu ku pi nge ya ko ko te ke jere. So ko dire ya ko dir wen to ke chia ke teron chaman pe nye diara ye ker ku ron ko ka na ra ni chol man ma tyang kunya ler chol yor goy goy runne ra ni chol ya ko bor because nang banye gorod 1964 yen ka chero dai gol a good be jalban be pek 1967 kene 68 to kera ni chola Sanul Bashir Minister of Defense by then I think ku yaya to bor yaya ye very junior officer ku be jalo on chen ban chen ga no ayen ga chen kang be aketa la ye kang cham ka ga yaya ba bi ti tang kuma ba bi ti tang nya ye kang cham ka ga yaya ba bi ti tang nya. So yaya eto ke David Queen ke rane responsible atrocities on Kiroloi bor te ku inen ke danjal investigation lo yaya bo chola one ka ben go ya ko ko cha pod ben I need somebody who was in it ankor ko when chi pitin I need those stories are very important. So ran runne ban ke rane chol yaya ku yaya in get to mading most of the operations che carry out ani cake. So those are the things that I'm asking. Na no kukule yo ka brand pay below kun. Please Georgia Niku. A kukul when you think you think you right. Thank you, David, thank you. Okay, Chola one, then I will get to you. I need that part of the story. I think you might have in it by then, and I need to get that. I need those stories. Akukule chapot kai in Tonneberg, 1998 chocolate. Akukule runa parea. Tinankoing in 1986.
most of us don't walk away and a generalist, so I understand most of them, but I can't walk back ben I kor ku bu ke aping tenang week we ko ke ban jal tok pinya lokalo an mantin walk go la tonkarot walk ke go la tonkarot re war chile tong tio war most of us are ke koy on this cake 50s ake chi tongkaro gol ku walk mane pinda lo ko tok wachiro wa beramid ula wach beramid aran jaman ted amruna te dia ko berman koy di den na ye koy ke yange wo galan ka ne met mum ke ne water sunday school ke danam 30 and be 38 na life expectancy pani University Sudan teron ka lo ko ke University Sudan ake pir 32 years in ke pir I think by 1960s now maybe we are lucky enough to at this level so ke karbalwele ke akor bu apio be na palpin ku bu ping ne ke wen ko nyo ku chu be ya ping ke ryo go we will not make it to another 30 years what there but antung be made to that period akor ku bu pio bu equip enough so that we generation to be well appeared the generation be well appeared otherwise na churu pio man tin wapai if we are not going to buru chepia kukul kuburu da thong because yen yang manera anti ya ja kore manyo kore nga yung yan ni tangin then we are wayong generation be ben kuwa bijal dung nya wana ke chol thung alo kurande ne ye ngulo kurande ne ye kin lo le but watch records so ke karbalwel pel ko pie bembu ben na pin ke pet kinang ko kun walk kanang griyo ke rune ke gajit ku kanang griyo ke mantinga chirke na chu no ma chirke ditije ya kuno makore no ma chirke dit kuno makore na ye no mi ye kraje ye lo meto won ku be chole teo ke ye ne kraje ye ne ka yina nyot ku kraje ku yina nyot nyindia e ke yen pyo mana manu nin yinok ka got yi well rot ku ka chin ge ko nyin ke ne ra Pinyeru ne ya ke chol me de pio is a very delicate thing. Be me de pio pinyeru na chubote na ran pe. Akor be bent na ngi ni tok. Ya lwelen ku lwele ran pe ba me pio ka chibi. Mana deke we need to learn to put ourselves into positive things and start to learn kuburu pio yope now well could this social media now ke kere pio ko wa pio palka sukulu archi wa kala tin wa mu degrees yes but it yar kan ye degree yo ada kal welga ite learn thing as pia tia a degree ke de welga degree you kala ko na about science and technology how to fix computers how to operate iPads and how to design a building. Ya kukulda munde. Yung pia de ni le yung pia de changi nyoti ta na kin kada. In ga yana we ko kirwo ka chena da karam kuitok. E tong tindu na lengali da to. Tong tindu na arabia to. Tong tindu ne I can say that I don't talk at the now into the Indian Alagugao, but I can tongue ye more than tongue ye. That's why I took the scope, but Kocha Kubaya Jamatong yen, so that Nachi Koye ping keeping a pet, keeping a ruin. Ket the Nabuco, a cabi Jalvan a willetong den.
tong pia de ne ku jol ko ben le ko ku ko ka be jal ben lo indul then that's how the trend of a chain of education is created so ke le we akukul to kan yin du cho ye ke pele akukul te ke acha ka ba ete ne cha piru de machine to akukul te ke acha ka ba ete ne cha ji ya jago le ngude kwen mi ke tier kuin ang pandu kuin lo ngo it is a story abrand la mupio that is a story abrand pe abla mupio so chi be ya ti ke jol sia sa ne chol wel wala ngo ananga kokol kok wen piat be ka ban alwel ku dai ke tang pir ka wa jaman tin ko ja lo into comedy events ko ja lo into telena jong ko le ka ko ja lo telene jo le ka ko ja lo telene to le ke rom tele ko ja a chin ki che temba tin kina ye lo bi mi or wo ngo lo gon tar ku war ba che ke no po le gen ku ko ji ten ki ran ye mi or wo lo gon tar ke no ye lo ku jo kar ku jo won cho yen ki ko ra ke le ka le ya ran ngo chin pyo le yo jo di ti yen ki ko ra cha ni e ke chon mi de pyo you need to come back home happy ran la da ya jong ku ko bi lo Dubai ke mi pyo ran lo kwang ko bi lo Dubai ke mi pyo ran lo ni no lo te le rentin mi de pyo aye ko ke chi brio pyo aye ko ko won bi ting pyo ke piat are re be dai lo no me lekin the more you inariat ka lo no me so we ko nan ke we ra cho le wel ku la we na chu chen pyo to dia le yen ko wa ka be a wa chen pyo ko wa ka bro pyo wa chen pyo to wa ka bro pyo because I deal with chen nang pyo be jal ben ya ka wa ye ko wa dio ku le kin pi den war ki wo jon gu ki wo ke ki tuk tuk wa cham that nang pyo ki wo be pyo because kin tuk tuk cham ana bere yi yo ku le tuk tuk e chal giga ke le ala wala le ke pli group ka le ye king le ye te no na le ne ke lu ko ku jol tong ke jol ke ben di ti ka chi de ti ka le iu yen ram tin le ke lo ku jol tong di ku jal chuk buta ba chuk ale iu cha pin ra na iu no ko ber pio a chen ko ber pio so cha ko ku du pin man ku ra na di mo ko ku da ga mi ra na fin du yi ku ra ni pin du amira ko ku de ra na di mo yi ra na poletaka amira ko ku de ra na di mo yi yen ke chang ra na brongli ku ra na mo le to ko yen ke chang de ko moroto ko ke sarpam agur ko ke itam bane ya agur ba ba no indole ba ko ka nyanya wan on ye apia de ki the simple thing ba pi akukul ku jala ki something positive and happiness ye wan e pi wira so ka kar ba le te no ko pi ku ko wa pi pi ko ko wa pir lom kwa ko wa pir ni ku ka pia da ko wa pir ku ni ku kare ko wa pir the more we know that then wa benang a better legacy bu and myth a cha go ting man ke cha lo ko ran ji jal a che dialogue here ana ye o ku yeral mu ku la ko dia blog gira na ran ke ye ni ya ini alwe ini alwe now accept by a right ba ko du badai gor ba wan ko bo won ter bo ko chi ko ken ke jal a i Shakespeare man i Charles Darwin a de je ke le ke ka ken okay gor ku du in cha ko du ja to na chi gor ke le tang ko ran ne ta wan din de ne awala ne ran jale yo ma nyet yo me na ke na ban ku ke chirul de che
ci dit kera nan din te kere nga chena nyanya o nga chena bino on 1971 I think nga che dit kera lwela zenabu lwela panda ne ko kwang rim kwa jama nga no panda beliu juramo asen bekir nga no panda beliu lwela zenabu lwela panda ne ko kwang rim kwa jama nga no panda beliu juramo asen bekir yen ga chebe no din kene ka gi won kene dine ki ya contributing ku jala aka chen yen be ale ke supporter nyanya wan chen beto e beno jal kan ja war ma ding jal ta uri ay yonte ku ja war ma ding be pin na jal pin yerun ka temro ay chole yo ma nyet tam ko ji ga chole yom tong lo mo ya dol so ka ka ben akokol panana nang part ki pole ke chol akokol. That's why I need bakengade thank you nyongda. So that's why I need bakachirga ka bak amora diar ko war ke SPLA diar war ye ka ker war ki bar ya ka karan ke so ka keben we ba jal ben an ba jal ben jam kul de me koy ko wila ka ya ku dal jon ko wila ka ya man lekin ke kar ba ton ko je run ke bar ya ke ye na kor ku bu ke chol wer kor ku bu de ti ye wer le de bible ale jon ku le ye non ko wete to ku wet yen ke yen yale wet yen ke rio ku wet yen ke bo ko ting so na ye wet ye rio ke ni ye wer ye rio ge jai ku ye wer ko cha ching ye lo Wunyan jam din ayor goy ting on chen ban no en ga chen be ya ke ayor goy man Dr. Matiang kunyalier en ga be ya ke ko le pinda non ma deng nyal ma ju goro kan che diarana o ti ai den mor jarot pinyo bor chanum chele tunga ger iya pingwa da lelion pinyane no mariarwa kubedigna iya pingwa da lelion pinyone kinele go kwa de yolana ke kin karba e iya yore yike lete to an kulela pinya kwa de lelion ake jiba ding pande na ka lo kai ke dier ba kunan koy kwon jalo ka lo gal ba ke kina kira pol kina kino kina loyede a log ben roketen ine ke pinche tar ja kwa de yolo kan manatu ke mana de pin kwa de le yol ba eriak so ke kar bal wele ne wo ko ke chol ba panen ke ne ya ke pin war ki ba ya go ke dier lum ku mu ke ko pie man jam wo go ba eriak achin pande ya pan kriya na ye kwati ro te pinyo into kwa ne Kenya into kwa ne Uganda into kwa ne Khartoum kena America kena Canada. The question is ko ka bi yona kuna bi yona ka then the best way man tine ye cher ko wa bi yo kirani ke so how do we do it pure correct man tine in the Western world Kocha is struggling ran bena kor DNA de ran bena kor DNA de betem chana go kwande go yo you guys are still lucky wait so why rutong kuburi choy karaj wadia but watch raj wadia
aku ra re chia a chira ra ni ting chi kra ja anang a situation che chara because ra ni ara ra ja man ti ne ran che ne kra de ting ku ke pia da ke ne ting ko len ke pia da wel nya ka ding pion da ting ra ni ara an pet ran che kra de a che tian ran ya ran ra ran che krai de chani ran ya ran pet ya ran che krai de tian kuyen ka yebulu la ka ya ben ko che ran cha da ena cha bung dun ra cha wel bi ku kuyen ki ya jal ku ite na nan ki cho e bung bo be but if we work hard ka ine ran try bo bo ku chani ke ban cha bung na cha bung rai du ni bere bung pie du bere chani in ki a situation within water ku walk abro pie walk ab chen pie walk ab nam bu ra walk ab nam bu pie but it's around the people ben because there are no universities now opinion ki are qualified enough kinang a lot of volumes of documents to be what pie chang da liu angor ka ken ga ye ran ba ja nyoy ku jo lu ina ja ina ye jem chen yin chen wa re ke ku chen yin chen wa re ke professor yin ya kai ke randa akan yo kuna na to ke le ke lekin ana man tinu ku le ku jem ran di da nan pin na ber men to chu ber jam ka pin base kenye so pure kurut let's learn from one another in keto very important warere uti man tinu kuna jala kal kingal yonge na ngae lo ya yonge na ngae kuna yokulo an to ku man ku buwani beban lu la ngae jamda yonge to kai bu chemude kerana be jam bare lu la ngae panter jamda bu chemude bare lu nyom garen jamda ekol bu chemude ku kene yelo yala ku yedori yango ran korbe pio mier yonga de ko lo yen ka tien ka waja ro mo tin ko ko ka waja man tin ku korba yeting pe tiak a kor bi pio how to be a parent e ka lo courses e na ye ban ya teenager ka in lo how to look after the teenager aye lo good professors I lo it's cool gai apia na ye ko win ke jam chi pio yi ke dia ke pio ber now and then yong chi water pio pio ku ro dia ku jam der ko what do they mean ye ku jam ko kul ko yong ma na de ye ku jam ko ko kul ko ter ko ye ra karan pet we need to know them ku ke ko la nga ra ka china ku kul ka ba ping etolo political ideologies do ko man do ko man you may not know a good history about that person look disagree on ideology but do ke to yo ko do man because I could to yo ko na ngi to ngani yintin just know it ku yer around to you lo so ki ane lwele ne diet anang ko konja nong din wen ye yu war ke diar war ba che diar war ke ter ga ba ke man ne den panal yima jumo koi wen ya ke tinga nang diar ken ke man ku to wete la pun ko lo inbox to na ngen so ku yen ya akukuldu ke man ko che te ko kortum ko che te ke Mosar ko che la Ethiopia ko che la Uganda ko che la Congo ko che te nyul cha yoten ko che cha no wo kana ko na very funny stories nya ke ka pet ko ke temo ko jubala ke 19 okay mading ngango ke lo ra ke
yen ki wa cha ke chol ke ko cha ku ro man ti ne ke chol misperception ke ya bayina yina yuen ki ro lo na bar ku le len ku le la ya yuna chang mayen aba tong ti en ka ke lo tin kwan kin ka re wa aba tong ti en che tin aba tong an mo kwan de na aba tong ke kin kin ko e ko riok na ge a chol le ko ku le la ke chol tiel ko te che dit ko e ke ye be ping bi na che lo la kwan ha yi la ku kwan ha yi la ku kwan ha yi la ka lum ke din du ku ket ku ke ken de te ya chol le ke ken de te iran e ke yiro cha ya de men kwan de te na ya de ya e ke yin kwan du cha te ke che ran te na kwan de ya na ner kwan na melena kwan na welena kwan na ko de ga ye mandit ku nang kwan pa kwa den ku kanan ke de na yi ke te when people fail to make those research in a yen then ke ki tio ka umete ne ke chalba ba gole cha yi nga ba yo mo to ke ku ken a lack of education, a lack of education, because we are not eager, why are lazy enough to make inquiries about others. And then kaki jala beneno mejeke jala assumption, you start to assume about others, and the more you assume, then everything that you assume is bad one. I can keep you as a batong ra. I can keep you as a batong kiki jal canto to one katunga. I can keep a thong kay kapiat. A misperception quite eben thong in a kapi. Panther to you do yen ade TL manine jealousy. TL ban jam tina ma TL kitoke. Na lo ni dul kulele manake chol TL yo kai pio. TL che di ko. Kuki ko TL to an ku jaram ti kulele kara ni panther to you do. E kalwele yongo ba nyen. Achi ko lwele ka kwe. Alwele yongo ba nyen. That mean that shows yen a kin kan nang time to investigate. A part of assumption. So then just because the chaman a chin ka pia den korba ben ni. Ku ka chin ka pia korba ben la tangin. Ana cho nang ka pia lo ka yung yan pa te ben yung yan pa te le ne bia ne yina yun che man to wo ka yina ye tamading na ngot na ko da yen da yuna che yen war if you remember on to was school yon to work class walk a leng na ke utan da ken ban ko wa leng on jail walk when we went to form 1 from there walk watch rubini classic majority of us watch rubini ki ro lo koi chi a chiere ne jani ku pie kerot koi ka ya kwat man ti na yo ko le ta ka le chi ye chu di lekina ko chi tag biro ni ku biro te ku be investigating much about themselves ku yenga gam ku le ke madia a chenga ye ra gam ku le an meta jak na ye gam ku le okay an meta unite here ke yin pio mie injiro kwai by the way injiro kwai. But yen habit been nang more bagani about other person. Ka ye ko ka ye chola la ke chemanam friendship. Ay lel kulala because they are beautiful or any ajang ding chanko and we are united and we are to my God and we panther to I love them be an yar. Kwan be jare I do nothing. Hey, that can never work. That can never work. Ma te yamat
e ma din biandu yene ye gam ke ye loy ku ye loy ndol ku le nga ma dia kra ne ban ti ke nga le nga ma dia e yana ma de ka den enom du da do ye kon enom do ye kon we are reducing number of enemies and the more to ka te ke yare anan ki kan le ko je kolon na yin lo ndur ku le pa ter tu ndu de chan ka wa ante ke wan atama god anje ke wan ayuna che ante ke wan nga yin ku jal ke yo kul jo nga yo ka wan ka bot to in pyo ku ke ka ku ke a ku ke lan kim pyo o ta de ja ke yo ke shen ke kin wa cham kan wan ni ini jale ye ting ine ku ye lwet bang ke yin ting pa ta nyen ye lwet bang ke yin ting ya ku ye lwet bang te ke yen me do lo ku yen da do chi ni a chi ni lan beri not in berar ku ke kinakin e ku du ito yin ka na grot because you have assumed man ke yin ku ka man ke ku na nga tom ro lo ke you careless you assume yo gnum du ku le an ya chaka le father you witness na lwelen ku lwele an yar ti yo kinom du just by nom pial ti nom du yo ku lwele an yar panther an yar yuna che an yar nga yen ke yin cham kin do pya ba ne pi pyo na le ku to we cha pya ku yale so father Twitch is right jealousy comes in when your brother don't have what you have. But you need to love ourselves and praise each other. Yen kira lo ke ayun tialache property tialache ban property. Tiala wa tiala le ban alle ban even characters alle ban iman characters about alle ban ke iman che chaka che no ria ko che no characters I another issue but yen to kaya ka le ko je ke anan ke ya cho le ko ku le ko re che cham aye wo le ko re che cham lan kin ting so na yin criticize a lot or yero wo ke yen you are being talked about ke ye din ni anan ke loy anan ke ni dai ting tin e either ye cry or ye ke pet because manin korelan ki tiki yeno mena ga echa kuna kinti ki yeno ga chicha so most of the time ko wina ga lo ke ye garaka ye kapet will have that kuna lo yen na lo le ba man bataw if you already into akol challenge a funny thing about it take example to nan ko won chito in public life ran mani mane ka biniara lamne ran ye tinga mani man in ka biniara lamne because an situation yen jamani at that particular time na mi aga beri niar ami aga beri man ami aga beri niar ami aga beri mane ajal pinye jalo ga yire na jalo ga jalino la kan mi aga ke yen ke ku ya la be no do la dan pin because the kawar to war position den war en jam ku le tien ran ti ka lo tien kan lo tin man lo ga che kire de ya kon dien ja tin now ko ku jale lo li ga jobel be ke kra kra lo ya che so yen you can never convince human being be here tanya panye ku yen ke to kan walk that we are not learning from one another. We assume why create bana yukutong kulul ku yong nyinga. And the more we start to learn ku yong nyinga, then we learn nothing from one another. Na ber ku lo indol ku ber ku pye jadi tu yoman tin keman war chen wa ban in chen wa ban west. Inchira na bi yo wo kwen. Ra ne ku no computers, ra ne ku no media. Rane kuna medicine, rane kuna ngo. Then we start to assume, okay, namu bachelor media,
kama mugra bachelor in communication ka mugra bachelor in science ka lwele ran media kuikan kulwe ran media kulwe ye ran kwen commerce kuikan kulwe ran commerce kulwe ye ran kin kwen economy apet a ken kenyi ku ke a ke society gan ke society kono twen na jalaran economist jalwelo kuikan who will advise you yengabia nanong a very na lo opening a computer shop kulonang financial difficulties, where will you get advice? Na lo ben kunorane kwen marketing kuye business do you booming ayin kor you went to open 10 stores yen kana marketing strategies kor ke you need to have marketing skill to sell your items. Where do you get that information? From a person who na marketing skill na bela bena like a PR public relations that non quality devices ajake yenga bijam ache bala kutom jam kuleno they were genuine, I bought them. That is not how you communicate. Then you would have legal issues. You can get a be recognized that kichu kwene more important. And if we come together 10 of us, kunonku that education, then that is in a way to development. But now you kulumga ya bilbumit, it doesn't help the society that we want to help, or even individuals. In kayan walk, a degree do loma man kunogundu. Because they are kujalati do lay in wo kuloiti. Eba wo la loy, marco mwinge, kunyojo undu. Lekin nom do na chiran belu benefit ange. Chiran bel kon. Kutang da ke chairman yitet. Kaka program ke kawaja very busy with conferences. Because our period ran anake chol professional development. Eke loy in to in loy. In chitok there, lekin things you are being updated. So ke to ya loy ke tonga kato. E buro coin. Mawal ma jeng kural. E buro coin. So e buro coin. Dai ka maneta wo ten ka wo ko to in the west. Ye na yin wo janyi ku bu ya exploring ideas ka che belwela ka chu alwela la bai. Ku ka lwela la ku payama yin la ku payama yin la ku paya. Lekin ideas coin ku work when green kudwa ideas coin work ye tangwen wo ka chol. Experience koi kon when chilu went there tangwen wo ka chol to listen to their lectures. En achi jal na kre che yuran den che pi amo la ku ngada iran pe war ko ku kere we have just lost an album. Nin da kin ku wati kwat ke ne ke bu kalom aliu. So ya really kin ku chak spirit konto ato lekin we are not taking something from their brain. Akor kubu actually they can chini algor jobating. Okay. So akor kubu wani ma cham ko ke ya kor le ne ke ne an jam ko la panen ko won ticket ko won ticket kor be ke ba ka koren ko ter ai ma green in ben kor ga telefona gondit kor ga nan kor ko ci kana ket an kor ko teron kor en telefona gondit batwen agwang di teran to ko won ci ket ku ka le bu ger more
about yen because of from a family of Koyeket. Aja ka ting and ka se te den kana jambola thing. Kay yi ga kwal. Guy did get to work on Yundu to each other quality out at all Yundu 1993. What a long tikaya. So Kora and Telepunde, I need to talk to them about the Arterkin. So Yeneke, thank you. So okay, get to Yen Cholak lending. Near war okay, a local revive. A local revive is possible. Yen go human being ever funny. And uncle one thing I told about Dr. John Garang. Garang was a very unique character. Garang was not using his PhD as a way to communicate. Garang are using a situation in a chen ko yutin ku yen ben jam ka ko na yu we chi chok ka de ne chok ka ben jam tin ku yo ngo chok we cha chok. You will try to define ki we cha chok a chi le ku le chi la le on America go lo ele even though Iran ku na America kwa chi la le go ni mere go lo ele kwa chi lo go Garang mo bir go lo ile ki e kor belera an chi chok dom e ki choy che chok na la gara na jele nyin yo yene ki choy che chok e ki choy che chok a biti ki Garang cho yene ko yod yene ko yod a nya de ka ke ni chin tar ye yan ke ni chi tare kwa le to because an le ki choy ne chok. So ka lwele na yene ki chane chok na ngwan ba thor ki chane chok ku beran to chien bedum hekin that is how you deal with the society when kin lot wen ku kin war ne ke wo bicho ni aro na ber la ben ke principle chi apply on e je jamare. That's how you bring up a diverse society. Wo go bo pa ni chol politics ber funny way I always tell people to get walk over Paul Pan, Chol Polataca, walk a gel. Cock and you take a example, go away, Miss Colyan, walk a near ku Tingy Kubeta, walk out, Miss Bella, Miss Adol, Miss Abang, walk I can hear it. Quabi I can chook and hear it because I been 2 hours away to now walk. Now I live a mar, Kujakulun, go away, Colyan logo, Madim. Kujakula Jal. Yaku ben wa to wa jal ben wa chat bu nin ko ke dia e kam tin ja yila te ke wa te ko nin ke dia kwa ja take 7 hours ben jameza buku wa chat na buku torit ke be ga ja ka pe mi ka to ya ka be ku buku mar won ni mo mi go ku bi mi ke te ku buku le bo. I remember very well and lalo ni patila chena lartin I mi kalia na ka totin pasila ula je serial tala ha mi kalia na pen kin men tung den mi kalia u jam ga kwet. So the first 2 night go che nin na de yang no mi nga banyi. But na lo on lo we pa ne chol politaga mi ke ga bla mi ke che I maruma kwa akwa je wo kelia. Now Rana ku became your protector. That is how diverse societies are brought up. Now lo mi ke nuba ya ga ben go ka be live again. Mi ke nuba bo ke gwa la arabi te gi la arabi won che ro ping. But everything because non-communication. So can talk, don't walk, let's learn from one another. Let's interact, especially with intellectual group. Let's interact on things that jalko alwel pol. Kubaru ne ko inka. Tingo man ko ji ja chi pir criticism ke chariye. Aka ira an chu yu garero ne ku chu nom tie. Kin ko ko inka.
Ebilo Londe, Kulonde and Pegale coin. Palgo in Pena, how many of our agencies ko talk a lot of technologically advanced. Yes, South Sudanese get apps, manage all application is South Sudanese get a or you can build iOS ka Android. Yes, South Sudanese getting how many media organizations do we have in the West? Somalia now over 500 radios. It took. Epinum, ku TVs. London now a lot of televisions. In education again. But I know okay. One on websites. But how interactive are they to serve the community towards it? We tend them okay for a men Latin. But how are they benefiting us? Them and Balundul, Banana and Opa, getting a job pro bono than Tangelo is Loyton. Benang talent dun Bapico. Chairman Balako, Chakaran, Tingaman YouTube, Jayana Aratum, Tanka Kawajara and Lubijam could iPhone, a operated dollar. There are the Kulera and iPad, a operated dollar. Kulera and Kakadatan, we pretend men will cook even and yiku because we don't want to learn from one another. Or I assume Leleman. Na cha kan pye che ani cha kan tu wara kul kata dara ba chuk te chen ngi elot chen ki chirgan so yana ke in ge we cha ka go en yal ko ni lo ga lo tiel wer pet a che cha chen ge jal pet de ga de pet skis kachere chen pet cholo wan a chen pet ba je skis Jamo the Abraham Cholgale. Okay. Makat. Engak. You mean my elder brother Chango? I charge you, Jera, no finish. Panther, that's good. Call my dollar, and you could already. Yen ki get on be jajal we and bijal ke to that was a lot of topic la deal ku nyanim lo ke pian man ke ku ara la te in bin ya ndo atie ko ja chero to gam ko pir bat tong men cha le chieng tarwara lat ke ni arian James Bolchon ekalo ni jakan jero ku kala lata ne yin mo murle e yidan taralat kan 1989 yinan chorti mabir kan bobe uti when I started school rana ya korman ke ya korman tbane yutin Kujama second close yol nyan ke jolo be so ke chol ba jala America ba melata lat ka kuma it's not a very simple thing involved ngong man ya ke ting ke chol ngong e krach ran kin kan ngong ba jal man ran de ting ke changala kujal dia because you cannot chinti yin a leutin etung ka re so in ya nim just know it ke chol ke chalo ira ne ya kre mandu biran bela dom chine ko le mya ko le me baba du ke chinga ko ala ke man ne len kre mon murle chena yen rin ka ko ke yina ne pa kwa but I still remember his picture very well by the time 1989 kama ding kai dom sura de yar log e lu ka kawajat but I don't
I don't remember ye cho rin ke cho nga so ki ke to ki ye lui bai ki ye lui ko Iran ki ye lui ran chir ke a che du chen man ku ke atie man ye ko ting tie ya to atie ya to na ran ji jam ne cho la wan ke jam ne ke cho pe de liu lekin kan pe de liu ku ke cho la tie kwa chien ka to James, I do remember very well. Kichiran ko nyana cha no mar. Era ne cha ko intere. Ane la sukule an chin ko la. So ke chol tie ke chol atie kwa chien ke ka to ke dia. Atie ke le bului. Ku ka le bului man jadid. Ke pia cha loy ko. Che le bului. Ko bului man jadid ku ka man du. Kre cha loy ki yen cho tim kre cha loy e ki cho re chi pio na ye kan yi che to ma kra ba na ye kan yi kra ne ye go ngwer ku le yiriam dien ne le che jo ke ye chol e ye le ne le yong cha wa nga in ga ye chol a chien because the ne le ye chol yung chu ku ka ye ni yi en ay lo da chira lo nga lo da chira lo ale ben ka ye chol pe ku ta ta to lo ta ka war ay ko ke used ay excuses ay excuses ko lo era re po lu ku le chite ku le a chinte I think that I'm ready to debate that with religious figures. Here I believe that or no, that could walk a quick accident, a live by Chang Dai. And I very yerian met the coin now, a cool canang, cái giọt chứ là coi cái lấy giọt cái chế lưu chú có cái lừa nhầm phải coi cái niềm đen hết nè bây giờ coi quá mất rồi đủ cái lấy nằm đen nha là nòng này ngày chết thế ra cô pe ra cả pe so khi cái đó với bà anh chị gào rồi đôi coi với bà Wan anh bị năng có giải rồi cô cái đi coi năng topics vấn đề cái gì cái coi giải rồi bà làm được pe bằng nghe là god bằng nghe là dân cô pin chế wa thì riêng pin chế to wa tin hết nó thank you cho la wan yi ne le ko ko yen wo ko ko wo da wona wil da wo ko chiran to ni ke ena chi nge jam ke je le nge ku pit ke to ku pin nge ke to ke yen ko ja pir apet wo wona challenge man to wo có gì có vào cả cái bề thì cái cái cũng có cái có gì ra cái tia cái có gì có vào cả bề à thì cái bề tuổi rồi cái cũng có cả cái bề giờ bây giờ có đi rồi cái cái bên nào đó cái năng challenges na lấy cái bên nào lấy cái cultural shock cái bên của lệ rồi vào dia ku jar ku ngolo jar ku ben ku dom ku rot war ka boku ben ku jar ku dom rot yang yan ben tin tanga kayen from there we live in a vacuum of assumption ku kene war yok so kay ga la we ko te don to we tin ku ya to we di ya ka rot yang ya ka ro kwan in chola wan you are doing that one ya ka ro kwan we di ku bare le yin nga man ko la ajbe bare wa ger pi du da bare jam tom jal di ben jam ku nyoy ka cha ka ya ka kanisa duon ai che kanisa only bible kanisa duon pi duon chi we pi because na ra ni ra na ka kuma ku ra na finyiru ngari ra na finyiru ku ra na ndimo ku ra na poltaka we full book ku bora ne ro chapoti ku bora ne bar gazal war 98 ka lo la ba jero wada
bere wa juer pidu I to de gam ko 1 hour ku bere ko po la ko ka ga tin do ni cha ku cha ka juer pide na mi akul de karan berben you will learn a lot from one another degrees ka chu ka bebe but I chu apye ka jaman ka tin man tin I don't think whether my lecturers were there anye ke ran to ke mon Syria anang a bit about knowledge of Sudan kuran to mon South ko kero ai South American kuran Vietnamese ku jala ko kero ai Indians ku the head of the school mon Australia ku mon New Zealand chok now every time the question they ask me what was the problem in South Sudan and North Sudan in Kega fighting? So will that person actually be ready to teach me anything? About Panda? No. Could be pay and naked computers or networking in a and software development. They will tell me how to program this language and how to set algorithm and know how to set variables for that. Young jol ran bu ko ni de jala na duala ko la kana ge chol variables ana ge na language chol C# ko na language chol C+ ko na language chol PHP jol ko ni de ga ada ga jang ko bor ga jol nga ko ndang gi jala an ran bu le ke pi an class so ke a ko ni student yes but ko ndai di dama ne it cannot. So we check a glitch, we call it a totuin, we check a go. Okay. Hey, you're about you did about them, so we can later hit. My time, Chayen, I always feel good. I hope Kiran Chariopio. Webinar a good Easter. Politiaka ayun watch pira da watch team chol kunyuk e chiwe wak cham ko wak angwan e wan ka ke cham bor anan team chol kunyuk ka ran tung da we chala lunyi kraj buduong ke kote jare wo na on chu kunyuk ben to ko wa bere yukula ni ro ko wa lo kriche e pira jare te pir e pire un la dal so a kukul kai piat beke mene beke chepim so we chale an jang den chang ko ke intention ne eran ko un na kukul piat please ye jamana and just let me know how those stories are very good ke ka ben ke mit ke ka ben ke ben pio Nyong, I will try, brother, with your support. So, yet, Kaka Benica meet Pio. Another Piat you period for a coica balang, then each all pan and over thin Nanki all concu do, Kukabu jab and mar. It don't carry the egg younger. Ki all concu do, Kubu jab and mar. You can get that concept. Tongue researchers, I don't think whether. Adake boy chen get a good conclusion. Kon kudo kubuja ben mar. Na ne chen no mar ka daku. Buka buja ben tuom. Acha ka udwar kudaken we aka chiberu no mrunga yeneru. Acha ka udu ka chira beru and it will take you time to get exactly the way it was. So kon kudo kubuja can that concept or be ke yelo kon kudo kubuja ben mar. It's supposed to be yelo kon yene kichu mare. How will it work? Can we brand it? Be Louis Fiat. Quá trên có cọc bê chỗ bạn bây giờ cái bình đá nó có tục cái nhà tôi cái nên video tới cả mình cái được. So đấy chơi ra của đoạn. So which I let and you go to when which I thought that it was going to be a very short talk, but which I let and John đến trong cuộc cái lấy mình nhận được.